Video igrice uglavnom opisane kao dobrobit za edukaciju sa namjerom da ubrzaju odgovora refleksa, stimulišu mozak za planiranje unapred. Kao da imaju dobrobit što se tiče vizije, nepostojećih svetova, simulacije i tako dalje. Ali problem je korisnik gde on mora da bude svestan koliko žrtvuje sebe tim opterećenjem i šta dobije za uzvrat pre nego što počne da igra. Postoji igrica Spyro Heroes Tale gde zmaja upozorava čarobna vila da prilikom svakog čuvanja pozicije u igrici da će da izgubi 1.000.000 moždanih ćelija. Baš tako, a koji je benefit? Stimuliše vizualnu memoriju, a verovatno može to i bez igrice. Onda umjesto da tražim gajbice sa voćem kao ovaj australijski miš, poganac šta je već, putujem po svetu u potrazi za raznovrsnom hranom. Bavim se porodicom, porodičnim biznisom ili kako se već to zove. Beskoristan sam kao bide. Ja moram da se virtualno borim protiv doktora Cortexa ili bilo koje druge njegove varijante u bilo kojim igricama na beskonačan broj načina. Nesvestan zašto to radim i zašto me privlači. Naravno, postoje igrice koje su više dizajnirane sa ciljem da privuku i održe korisnika, umjesto da održe neku edukativnu svrhu. Znači prave 1.000.000 varijante na temu spoji 3 sa beskrajnim brojem mapa i dizajna, umjesto da bude prostije sa jasnom svrhom. Onda umjesto da vozim neki realni simulator za saobraćaj, ja učim da se trkam, vozim Need for Speed, Gran Turismo i slično. I prilikom prave obuke pokušavam da postignem rekord i presečem krivinu na najbrži način. Strašno zanimljivo. Igrajući strategije zamišljam sebe kao nekog Cezara, Sun Tzu i slično, shvatam poruku da je bilo bitnije da sam sačuvao zdravlje i da bih voleo da sam barem još 20 do 30 cm više. Zatim inspirisan video igricama, zamišljam sebe kao nekog Teslu učeći da programiram. Komponujem muziku, crtam, izrađujem 3D modele i tako dalje. Problematika lako može da se uoči. Da je danas skoro svaki čovek pod navodnicima pametniji, to jest da ima razvijeniji mozak od naučnika prošlih vekova. Posle uzastopnog mučenja da održim svoje zdravlje u ravnoteži, rodila se igrica Crystal Seeker, ili kao prevod Tragaoc za kristalima, ili kako to Englezi vole da preokrenu pa da zvuči kao jasna briga o bolestima. Inače, igricu je napravio moj brat, ne ja. Ja sam samo napravio muziku i animacije. U međuvremenu sam došao do ideje o igrici po inspiraciji igrice o vuku, psu, ovčaru i ovcama, gde igrač sam rešava zadatke. Ideja je bila umjesto samo da rešava zadatke, igrač je primoran da komunicira sa drugim igračem da reši zadatak, ali to je suviše komplikovano. Trenutno da se realizuje kao igrica. Ovaj deo videa se pretvorio u moju ličnu priču, tako mogu da kažem da pored raznovrsnih PlayStation 1 i 2 igrica igrao sam i PC igrice, naročito World of Tanks, i to besiljno više hiljada sati bez nekog specijalnog uspeha i veštine u igrici, sa nagradom od i7 7700K procesorom. Kada bi se bacao pesak u oči i govorilo moje oči na japanskom, to je bilo nešto kao vata šlime.